Rabbil alamin. Tanu bi masaye masake min tannen do na ka boni davon be na ka boni duguma safe mi ya bela jinin da patron ka modema ala inici wallahi ni setu me buna hana madde ma tumi yere bo fanda ya kono ki yere ka watidi nga seti mani bi sebe joni daba masa afala masake mi ma arrahmani arrahim Allah ja ekabu sebe ede na ka de tumana ibise ka buna hana maddo nge setigiye min di ka sebo nga obi wasunae ala mena ka de be do ke fantan ka wudi setu ma setu ka tuku balu ja ala ede bisi ngabi mbi joni nga woro labbi mamtu jallo base meya boutique ni sera to kele de bala bebe mi lanka de baba nga bana faba bulu do mi ngama labi bangi to ko bida o do to ko mi dalo de mamtu jallo nga beta donde chama ba flo ta do beba fo do ko baba koro de ko to ba toma baba ninya na ibo kiyera di ni tiena fana ibo kiyera di nga mer base fana sika suya kuma tebile kuma terte publicité ko tay ko wala de kudu a tieno na ma se boutique ko no wetnye nga ma to ko men ngulola ndeko ko flabe ala mo dimon ikulo fangele kulo gerendo wala keleti teleflete ara jula ge no ta tanke bulu ko la mi kulo la ka be be su sanfe iba me ko mer base mi sika suya e ko ne yebene law annene baraka lama ko ne jelege ngoni seledu ndafaledu wallahi hanni ne baron ndafaledu demetri ni jeli nyona di jatigi makaka se ka fere bo jatigi mancha latiga ninga plise kama de client ngama o de man de kan ga plise kama de makani fo baba di abe min ka awere client berbere li ka wala sabali ninga o bismillah kay jisuma dawma ka laba ka kuma ka duma fo wi anaka na fulu na di yara ya bisani ke na ma di ya ka sira nyina fa ka dugo kai na taba ku du na bina dama maka mo de ka otuma dugo ke baba ya ka dugo ka jelige otuma mbora kuma na assalamu alaikum ala ka sugudiya nere jelige ra bonen le plan ala ka sugudiya ni de adam e amba fo ko adam ta to wara de ko adama dem sen fitini fona ngani min sabar len do ajugo ka adam dina na dore ba so ya